الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين أما سولد دجانه قبقنا إن شاء الله هيجا نمني هدونس دعاء نقوله ما شاء الله ربنا هكذا قرسلين الدنيا خلنا مجرا amma booda sila boqonnaa isin kan nulleen bareeda ture weelkaa way guutame hin guutamne hayyee maashaallah kanaaf inshaallah gammas itti deebina ganama mata duree irraa tuttuynee turre mee ganama waan ganama dudubbanne keessa inshaallah waan takka takka akka gaafetti yoo gaafanne kam ni ta'ami hayyeega inshaallah qur'aana jechuun maali jenne hayyee aywa maashaallah bareedaadha kalaamullaahi qur'aana wanni jaamu nama waan biraatiin hin yaamamu waliigallee jira qur'aana jechuun huwa kalaamullaahi nazala bihi ruuhul amiin alaa muhammadil amiin خلاص قرآن يجتون كلمة إذا كان ملء وان بلادين قرآن يجتون إندن ده موجود جنة ولي قال لي ما شاء الله بريد هذا إني برا سملس مالفا دبنة خصائص قرآن دبنة حقوق قرآن دبنة أدب مع القرآن هو سني إيرانا سوينه ندبنة ملء يصير إيرانا سوينه خناف إن شاء الله أدب قرآن وجين قباتو قبنو مي أكنا جانا ديب سات تكون نم هركان هاي أدب القرآن وجين قباتو قبنو الرب الرئيس قبنو هاي كابجود هاي وهون ده أول كاود وهون ده رخاود هاي ما شاء الله جرا ما سالك خبجود هاي كابورا بود هاي ولا كاسن أماس حفظ سورة بود هاي متى ميلا خاي ميلا جلا خاتو ربو خرام متى خاي چو هاي إركچو ربو هاي ها ما شاء الله أيه ما شاء الله هيا ديموني ربو ما شاء الله جزاكم الله خيرا اسم برا تورتوني رجيسن اسم برا بدين أكاس إن شاء الله جزا ربي سنيا خفلو أما جا درسي تسنين على هاري إجل درسي ناريني إجلو مكان كيس مارين مكان مسلم كيسامو براتون نزيرون براتوت مال جامع بكي سنتقراتم كم مال جامع مجلس القرآن جامع مو مدرسة جامع مو مال جامع هاي هاي مال جتمه على كي خانو خيسن خانو قبضني ما مركزة هاي مركزة الهدى مركز الهدى رامي مركز الهدى أجد شورا هايا بريدار لكن namni tokko mee walakkaa tana namni tokko harka baase namni tokko kan harka baase namnummaan tokko mee eenyu baase haya achii sodaatanii asii baasan maqaan keenya Muhammad Saaniidha haya kabiraa maquma keessan isin gaafachuu deema maqaan keenya Ahmad Aliyyiiti ati hoo Muhammad Ahmadi bareedaadha inshaallah kanaafi maqaa kana hoggaa isin baasan Muhammad Ahmadii fi Muhammad Saanii fi maqaalee kana warri hoggaa baasu maqaa biraa nama biraa irratti dhagaheeti Muhammad jechuun kun qaanii miti maqaadha maqaallee maqaa nama gaariiti jaaniif baasan markazal hudaa isa jiru kana hudaa inni jiru beekamaadha gaafiin barbaachisu markaza jecha jiru kana hiikni isaa maali barattoota markazaati mi
markaza jechi kun hiikni isaa maali? Bootaa barnootaa, bootaa quraanaa, markaza jechi jiru. Hayyee haya bareedaadha. Namni biraa haya markaza jechuun markaza jeetu namu qabate malee amma isin maanaa hedduu qabaa, hedduu keessaa takka deebistanii jirtan. Markaza jechuun hedduu afaan arabaa keessatti hedduu irratti haasawan markaza jecha jiru kana lafzi markaza jettu kana rakaza fa'aala jechuurraa fuudhamee jira warri wanta warri arabii irratti waa'ee warri logaadhaa jechuudha. Hedduu isaan haasawansan warma logaatii dhiifnee markaza jechuun amma booda arra booda wanni isinii mudeemu arra booda markaza jechi juuhuun gaafatamtanii deebii kan dhabneen isinii ibsuu barbaada. Markaza jechuun akkuma isin jettan kana makaan bootaa jechuudha. Markaza jechi juu maanaa hedduu qaba. Yoo namni maanaa biraa qaba wasaxallee ni jaama. Maanaa hedduu qaba. Yoo namni hedduu sana isin dhufee akkasii jellee akkam falmine hedduu qaba. Hedduu keessaa kan wajjin munaasabaa walii qabu makaana isa jiru kana. Inni kuni markaza jechuun makaana. Markaza jechuun ammas sadarkaallee ni jaama. Sadarkaa jechuudha kabajaa namni tokko qabu jechuudha. Sanillee ni jaama. San amma sun nun laalchisu. Sanii wajji munaasabaa walitti hin qabnu kanutti. Ni qabnaa? Munaasabaa teenyaa wajji irra kan deemu tokko makaana. Makaanuma kanaa wajjin ammas maqarra jaaniin. Maqarruun markaza jechuun ismu makaan min rakaza jechuurraa fuudhamee jaan warri logaadha rakaza jechuurraa. Kuni wahiya inni maqarruun thaabitun tatafarracu minhu furuucun akkasi qabadha. Markaza jechuun maqarruun thaabitun tatafarracu minhu furuucun bootaa takka jabduu gadhaabbattu tan sossoone ta isiirraa dameeleen adda addaa irraa facaatu jechuudha. Markaza jechuun kanaa jaan maanaan takka. Fakkeenyaaf jaan kamarkazil haatif yoo jenne jaan kamarkazil haatif markazul haatif jechuun amma keenya kun amma maali markazul quraani hudaa ogaa jennu maqaa goone malee markazul quraani keenya kun quraana. Arra markazul haatif yoo jenne jaan haatif ni beektan telefoona nitorkii ni beektaniimi. Markazul haatif jechuun bakki nitorkiin Itoophiyaatun guutuun irraa facaatu isiin haadhoonsa markaza jaamti. Sigaleema markaza jaamti. Markaza jechuun waan akkasiiti. Bakki nitorkiin Itoophiyaa guutuun irraa facaatu iddoo takka jechuudha. Iddoo takka iddoo jabduu dameen hedduun takka irraa facaatu. Fakkeenyaaf bilbila Itoophiyaa keessaa namni meeqa qaba? Hundinuu nitorkii san irraa faca'e. Hoggaa ati asii qalaa gaggootu hanga achi tuqatu namicha irratti hin seenu. Dura achi dhaqee tuqateeti eegisee namicha irratti seena. Wanni isin lamaa walitti haasoftan achi waraabamu jirti. Isin galeema markaza jechuun waan akkasiiti. Markaza hoggaa jennee maqarruun thaabitun tatafarracu minhu furuucun dameen hedduun irraa facaatu hundee jechuudha. Amma kuni markaza quraanaati. Markazul hudaan markaza quraanaa hifzii quraanaa علوم قرآن خا قرآني أسر رافع أو جتور خا قرآني أسر رافع أو أشي تو كم أشي بكذا خانا مركز يجون سخان معنا نسني مي مركز يجون ما مال بوتا جب دو تكا تدميلين أدادا يسرافة جاتو جتور يوم مركز القرآن اتخا قرآن الدنيا سرافة جو مركز القرآن له يتو وري القرآن الدنيا سرافة جو ويشوم أكسب كبر بكتا كجبدو يفرّا ورابسيتو جتور فكني ماما مركز عاطف تليفونا كان اوغا فكني غورني جتور إني خنا إسنرا مركزوتا ورا مركز هداتي إن شاء الله إسا خنا تو غافة دراسني جلقبا مال جامع يا ماما حلقة جامع